بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومارمو وعسوك ومن تنكويني قرمونو بنغو سيدين كما وعكويني na terengandana su ko manten kunyi alhamdulillah rabbil alamin o wodo nyala garo do mun na gama arno raagi mun di sawaba ya rabbi arna oqanu arno kanda arna ulla garun suru ya rabbi wa allah subhanahu wa ta'ala nyagana duna khairi aru lahra khairi arna kini uda gai arjanna go kitenati kilesui arna owara kamma jahanaba go kitenati kilesui arna uyilla bakaya ya rabbi arna hamidahin suko mantenni hundi allahumma amin. Kunyin ne ndangi halle arduwa woni ndangi halle wala halaqe be orhira risasa kenni fara'idul wudu'i ashmawiru babu fara'idis salati wa sunaniha wa fadailiha wa makruhatiha. Orhiro sallin fardanu yiri ara sunanu ara mustahabunu aro akoni dahinu o duguta halle sallijin wala la qadang te kenyi sallin shartun kama shurutul wujubi aro shurutus siha awa kendangi halle awroro sallin qana awa fardanundi ara sunna ara mustahabu ati babu fara'idis salati wa sunaniha wa fadailiha wa makruhatiha. فأما فرائض الصلاة ف13 النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام والسلام المعرف بالألف واللام والطمأنينة والاعتدال أو أول لنجي قلن ولا أتي باب فرائض الصلاة كن سلم فرضا بابونا وسننها أرى سنن بابو وفضائلها أرى قانون تهينو وواتني كان مستحبون ومكروهاتها أرى سلم قانون تهينو hinu benu kanta sallim bonodinan ka iqonindeni bokun awarnu kunye kunike babu noni ati fa amma faraidu salati amma sallim fardanu se sallin anta surno himbe halle angana bani toari doro sallin go bonno kenyani fardanga ati fa 13 kenni tamru sikoi العذر قمي كنا يتم أرنعته مالكي فقه كتاب نندي المام مالكي من فقه كتاب نو هو سلم فردان ينا تمر سيكوي هو ينا أيوا تمر نعتوي جاتن دنيا مغون ساورا بو كن سابورا العذر قمي كنا يتمر نعتوي معاش ما يقومي كنا يتمرو أيوا سيكوي وكيتا تمرو نعتني بيقول لعذرة لكينا تعاش ما ويري إن شاء الله أو رقم لكينا كينا أتي النية كي هنا كنين النية سلم فردان بنا هنا كنين النية والنية كي قوم العذرة قومي غاكون مغبي نية الصلاة المعينة salli qirqirentin nganiye salli qirqirentin kangaye anga nairin salli be salli na ken qirqiretin nganiye ga anna nganiya ngurni lagazaran salli salahanan ngane anna nganiya ngurni salahanan salli huturo ngane anna nganiya ngurni huturon salli
nanti ngurni salli kununga kenta wasine kemti salli qirqirende kina ngo salli ke ya qirqiranga wurni salli be salli ango kenya qirqirende tinganiya bo oti nganiye anta koni laqende nganiye plasini ndingiran ni sondo menyi awa mir nan royde mangana ko laqendi aywa anta salli mbonondini me awa na nganiye ngo laqendi akoni deni nganiye ko niti sondo menyi anga mir nan royde doron c'est tout naam bo himbe ganay almami halangei angana saniro almami batte ango salle ke nganiyana dan klana anganiya qari nan dango sallido almami yabate yoti ni kenna niyatu al-iqtida nyaage nganiye ango salle ke nganiyana kappa nan tango sallido almami ya halle na'am ati wa takbiratu al-ihrami aru haram kabari kene angana erno sallinde ambay Allahu akbar hana be kunni kenni wajibi ngai wote ke takbiratul ihram kitu ko hili wurewte kemte wajibi de kenni mustahabu ye ken qanunte ne ko ken awre kane ambay Allahu akbar be kunni kenni wajibi nga wote ne kena haram kabari ila akhirati takbiratul ihram haramun nen kabare pasge angana ro sallindi bani honsu ko mantem parame nga masalli me golem baane ken sawra ci takbiratul ihram haram kabari ken wanga na rosalle ni bani honsu ko mante parame anga maganda salli me golem baane naam ken ke Allahu akbar hana bianga konni ken wajibi nga paskalo no salli ni tikenyi mai wal qiyam arusike laha haram kabarinda angana Allahu akbar ke anna ko nan sikinten to kedi wajibi nga anta wuntenga na ko anta sahna mati darro hime gana ta wuntan salili bo haram kabare ke an siginten na ko kedi wajibi nga awa maketa maganta keta sirebe alla ni almami ngo kurngora gendi keda an yanku sana kabare ke bibe ke sunya diganati mei bo ken ko ni ken wo sahana alla ni almami ngo kurngora gendi an kusana ngani siti anti Allahu akbar an bi hinterno kabare ke kutem bi hiram bate ken wo sahana ala al mashhur digam banganten kamma ati wa qira'atul fatihati aro alhamdu soran qarange kingani alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin na bismillah kahay o kuma dhahabindi mashhuru bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin nanga wara wala dallin na'am ken wajibinga na qarana suruni wal qiyam arusike laha fatiha soranda anna alhamdu soran qara an siginde ken wajibinga ati war ruku'u aru qurngorage war rafu aru gille minhu baka qurngorage ni nan bihi ken wajibinga aro nangiri baka kurngora gendi ken kan wajibi nga angana andu to kurngora geni na musna ntelengu sujude nga masuro fukana ngiri nan sigia ken anaktina ndiga kata sujude nga ampai ken gille na sike binya wajibi ni wasujudu aro sujude nan tangenta usenga ken wajibi nga warrafu aru gille minhu baka sujudendi angana sujudi annan girinan tawo ampai ken girinan tawo be nyana ken wajibi nga wal julusu aru taghi min al jalisati al akhirati gilli taghi lagarenga bi qadri salami tisalamu paqenga taghi lagare ango salamu wala taghi beri anya salle nyaara kan nagatu manga sawa anya siko manga sawa anya hilu manga sawa
anga wo salamu ala taghi beri na salamu alaikum ke wucenya taghi nga ken wajibi nga an wotini wuce beri assalamu alaikum na ken wucen tagho ken wajibi nga awureni doro anna salamu alaikum anna salamu waran tagho te ken muradu nga annanti assalamu alaikum nan tagho te to ken salamu alaikum kai walle taghi ne be wucende ken taghi ne wajibi nga an gana assalamu alaikum ko an girinte anna assalamu alaikum joka an girta kutenga anta sahana ko an qortinde ni gillenga anti assalamu kata ngotina alaikum an girna dangi ando alaikum kutengiri an salle masru ati wassalamu ado salamu walle ken kanu wajibinga al mu'arrafu kembe tuyintengani bil alifi wallami ti alifu no lamunga awreni anna ali ta'rifu lay al ta'rifu kanqay assalamu alaikum an kuni nanne nen qotuni sake kama kenye wureni na ali ta'rifu lay tuyinde alifu ken ananti assalamu alaikum mati salam alaikum salam alaikum ay kemte harbani assalamu alaikum mati qa assalamu alaikum na sigirin biliro kuke koy kun ay kembe kum mimi sigir kornte na la garenga mimi korinte ken na la garenga assalamu alaikum ken wajib ngana ko ke koni mogori ati wattu ma'aninatu arum magafagui ni kankai annan sigi annan sapati sallin gollundo menawa an gana an kurungol laga annan ma korotinan giri annan sigi hina manga sapati ma korotinan giri an gana giri nan sigi anna wuce anna ma korotinan diga kata sujudenga annan sigi manga sapati an gana an tangin ta ose ngana sujudi ma korotinan giri ma an kotin yakan sugari plasin kita kenyeni to ma'anina tunga wotini magafagui ken kanu wajibinga an gana sallanya haraba an tangin ta ose nga bana giri an giri nan ta ko bane an bihi wa haka ta diga nara vitesse an salle masuro ken magafagui ni wajibi ne ati wal i'tidalu aru telemwi kanu wajibinga an gana giri baka kurngora gendi annan sigi nan telemu an gana sujudi an gana giri nan tagu annan tagu nan telemu ke qahanan wajibiga bo ku tamiru siko ashmagumenna ke yanya sallen fardanunga nganniye haram kabari hillo an sigindena haram kabarinya siko alhamdu soran qarange naqatu an sigindena alhamdu soran karago qurungorage tummu nan giribaka qurungorage ndi nyeru sujude segu nan giribaka sujude ndi kabbu awa an bai salamun Allah wuce bir na ken tawo aiwa kabbu salamu yime walle tammu aiwa magafage tamuru bane nan telengu tamuru hillo ay ndangi naam salamu yime walle kenyi tamudiye an bai salamu wala wuce beri ken tare ken tamudiga salamu yime walle tamuru bane aiwa magafage tamuru hillo nan telengu tamuru siko bo ku tamuru siko yani salle fardanunga ashmagumin gara ko mobe bo kete go me walla no kube kengani tamuru nagatandinga kenni tartibul fara'id na fardanu saw me kamma
kenya ni laqadar gumena kenya tamru naqatar nga me wai ken qad wajib nga na sallen fardanun saqso me kama bi ma'ana salle ke klasin tempai mo be anna to ko mo awa haram kabarin nan nya alhamdu soran qarangin kani alhamdu soran nan qara kurungurage kani kurungurage nan nya sujuden kani donc ana classique mo kin wajib nga serebe kana haram kabarin nya kempale nan rukui nan kurungullaga kempale nan girina alhamdu soran qara kempale nan diga sujuden nga na nyaqam ke nyam an sallen ta sahana an sallen masru parce que amma classique nyam woni bukin tamru naqatani nga la drugmena kin kuni me ashma gume makin jati kita wasa gane babu fara'id salati ken sallen fardanun babunga wa sunaniha ara sunnanu wa fadailiha ara mustahabunu wa makruhatiha ara qunatahinu fa amma fara'idu salati amma sallen fardanu fa 13 ken tamru sikoy an-niyyatu nganniye wa takbiratul ihrami arharam kabari والقيام أرسك لها حرم كبرنا وقراءة الفاتحة الحمد سوران قرني والقيام أرسك لها أدا والركوع قرنرجي والرفع منه ننجربك قرنرجي والسجود السجود والرفع منه ننجربك سجودني والجلوس تاغي من الجلسة الأخيرة جل تاغي لغرنا بقدر السلام تسلام بقنا والسلام السلام المعرف كين تيندغني بالالف تي الفنا واللام اللام والطمأنينة مغفوي والاعتدال تلمي ولا كو يعني سلم فردنا بواغتي السلام المعرف السلام تينتي تي الفنا واللام هروتي تيكي مرادون مني نانتا تيندني تي الفنا واللام kenne arabon kan ni diga moyi arabon kan ni togo an gane munana nya hutu indenga ango alifun lamu lunai alifun lamu ganta wotin nakri awre atu indehe koy misali nda ya an gana ti rajulun yugo tu indehe yugo me an gana munana ya yugo na nya hutu indenga an wotin ar-rajulu donc an gana ti rajulun yugo alifun lamu ngana bugay an sigirum pilero na wote rajulun yugo atu indehe me an gana munana ya yugo tu indenga an wotin ar-rajulu yugo do kenya hutu inde mar'atun yagare yugo atu indehe me an gana munana yagare tu indenga an wotin al-mar'atu yagare wala do diga meke muradun kenyi kenan gana ti salamu walle yugo salamun kisiye me an gana munana hutu indenga an wotin assalamu keni muradun kenyi na alifu kero lamu kirai na nyam ma'rifa nga kenan wutini assalamu alaikum diga mbeke lamurin kenyi keta Allah subhanahu wa ta'ala nyagana arna fami muqassirin kinu ora asuka mandenga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wassalamu alaikum